Omukazi ogu twamushanga ah'irwariro rya Kagadi yagira ngu akaba atari kumanya ngu naaza kuzaara abaana bana ahabw'okuba aka TV kakaba nikworeka ngu ainemu abarongo 2. Kwija hano ah'irwariro kikanyamba munonga ahabw'okuba singa naabiire omu kyaro nkaba ntajya kusobora. Abashaho bakanyamba munonga banyanguhira bwangu kurora ngu ninzaara abaana abo kurungi kandi ntashemezibwe. Mbwenu ningambira abakazi bagyenzi bangye ngu singa waine enda okafuna ekizibu kyona kyakubaho. Matiya Kasaija ow'emyaka 38 omushaija wa Kyomugisha yagira ngu obwo hati taine sente z'okugura eby'abashaho bamugambiire nk'amate, ebijwaro hamwe n'ebindi. Nyina abakazi 2, omukazi omuto akabanza kuzaara abarongo 2 saazi bayikiza emyaka 7 wabo. Hati ono omukazi awazaire abaana 4 akabanza kuzaara abarongo b'okubanza yayonga ati bwahondeizeho yahondezaho omwana omu hati bange kugaaraho yagaaraho abaana 4 murundi gumu. Nyine sente z'abarongo ez'emirundi 3. Abaana bona hamutoto nyina abaana 15. Kasaija aine omukazi ondiijo hamwe n'abarongo b'emirundi 3 mbwenu nayenda abanyambabazi hamwe n'ebitongore kumuyamba. Entruka eba nyingi, entruka yabane eija mpora baitu saani kwa mukama anyamba nkafuna emitwaro kutanga emitwaro 5 kugenda mu maiso. Nisa kurolera abana nkarazinire mu yakasana nko balira ndanya katuke emitwaro 5 obusimu bakazabirwaho. Nobasa kubusindika simu ya noti 777 27 064 eri omu mazina ga Matiya Kasaija. Gashakwanwa gaba Ambrose Katoto.